on bo pojkle leto, zdaj se pravi, kaj jaz končam govor, ti uletiš pač. Okay. Vzameš ti cajt. Čak to bo na urbano frekvenca. Na urbani bo Dobrodošli v tretji epizodi podcasta Urbana frekvenca. Z vami Roka Dojč in direktno iz studia 33. Danes gostim direktno iz Ljubljane, iz Šiške in the motherfucking house, eni in edini Doni Narko, kralj slovenskega hardcora. Urbana frekvenca, edini pravi broadcast v Sloveniji. Dobrodošli. 33, what's up? 11. Slušaj i slušaj dobro. Se sedeš daj sam sabo barato, stopaš pred ogledalo, pljunaš u facu i ne se žalo. A sama u Lambo je najnormalno to kad se dogaja pred mano. A je zdravo, on bi zleraj lajno. A bi navalio vampitni se zaglavio u bitu, pa i do kampanje maka sto pijano kompaniju. Zgadi se mi od tih belih im bledih gancio, u Audih i Bavari i smatkinu registraciju. Mi za tistih par mirnih, razbacanih na krivini u kiblika pizdi rizik i mir. За тистих партийки, на хищних двигих и скритих ликих, очитних намиги, хрии по анонимних клици. Очевидцо по посилствих ник, значи вени види вичи. Туки ке те правих и да се беджа, че не знаеш пазят на леджа, можу ребра при да мечеш, Туки ке скосна чошко се штека, кjer je dom grasonjera, premejhne veda, kjer je u njem familija cela, kjer se kešne spregleda za njega vaga i tejta, ne čaka da padu uz nebo, samo zamlin begeta. Туки ке se tog cipeže sleka, po deko ne vlekla za keš, za par paketu i šaknu tablet. Kjer se ni meli ni žvel, niti zdaj da jutra kje bo lepš, da trgaš moj da ne bo bolel. Туки ке rih na muri, već je belka sedel, kjer se ve da so nekomu lajpo zvezlišo si strem, kjer su se kućalu začeli frende želel, a niti ni na prste ne jebene roke naštel, kjer nisi ni červeni bel, kjer enče furs spet uzbolel, vzel nož, sam začel tam, kjer je prično zorel, gle kjer se je tepl pred muri oteklo spekli, kjer nismo rekli nešto, če partenka bi imao stekl, kjer smo socijalni zabili na to da bi se vlekal na mesto vlekal, dok te mu odreka da zdela odreću stvar. Ljudje su drag, vrati ne mislim da dobri mi miselju, ti stika mislim da miselju prvi vidjeli na pak misle, ja. Donnie now, what to your mother? What's up, motherfucker? What's up, motherfucker? Black Nasty. Black Nasty. Black Nasty. Kako ste ljudi? Jesi Roki što tako ej. Malo je dolga miza, vsem se opravičujemo, da smo malo pozno začeli, ampak nikoli ni prepozen za urbano frekvenco in danes je z nam Sijam. Brat moj, hvala, ker si prišel. Moram te vprašati, glede na to, da je karantena, ko se počutiš danes klele pri nam in kaj v bistvu delaš zdaj med tem časom? Bio sam zdrav dok nisam prošao u studio, sad se osjećam bolestan opet. Ne, virusa. Dobro se počutam, brate, po dogom času da sam prošao spet malo opustiti dušu i da se malo spustim, da malo pljunim u repčine i da se podružim. Tako, jaz bi vsem, če se slišimo, dajte en thumbs up, en like, en share, če je vse v redu z vokali, če je vse v redu z glasbo in tako naprej. Hvala vsem, ki gledate. Da mi ti povej, mene je vedno zanimalo pri tebi, Sijam, itak se poznava že full dog. Ja, sam se res. Stari, kdaj bo album? Pitanje za milion eura. Ljudi moji dobri, izvinjavam se, ker vas nategujem že 3 leta s tem albumom, ampak bom, ta let in zdaj tudi to karanteno sem izkoristil tako dobar, da sem se maksimalno v bistvu posvetil. Bilo je budali prav, treba pošlihtati, ne. Milijon stvari pred tem, jebi ga ljudi koji me znaju vejo, da sam tu daj jedna burno obdobje čez del life-u i otroki, i služba i jebi ga nagradite sve. Tako da, zdaj ta let, zdaj po karanteni nujno se veš da smo u pripravah za spot. Danes si direkt iz šihta, v glavnem, delaš na polno. Direkt, vedno stvar, ja. Nema bez posla ništa. Ko radi ne boji se gladi. Tako, da mi povej, mene je vedno zanimalo pri tebi, glede na to, da pač delaš tak hip-hop,
ki je meni všeč, ki je Fifcu všeč. Ko se ti dejansko pripraviš sploh na, bom rekel, ko se ti pripraviš na to, da pišeš komade, oziroma iz kje črpaš energijo, iz kje črpaš ideje, pa nasploh ta proces me malo zanima, ker mislim, da dosti folka ne ve dejansko, kako nek MC, ki dela tak hardcore rap, se nekako, kje dobivaš navdih. Nije lako. Pizda, bret. Da tako rečem, na začetkih bil itak ono prihaj iz enega, mislim, ko bi te rekel, iz enega, ne bom rekel obupa, ampak iz ene muke tako v življenju, razumeš. Meni je bila muzika vedno ventil, štekaš, kar nisem znal spraviti v besedah ven, pa nisem bil recimo v komunikaciji dober z drugimi, nisem to probal spraviti na list papirja, razumeš. Nisem se počutil, nisem znal biti lud v svoji koži, pred drugimi vedno sem se sramil nečesa. Kaj je ena terapija v bistvu? To je ena stvar, kjer sem dober, brate, predober. To, kjer ne poti je bilo za prehode pred tem, da bi to začel resničevati. Tako da na tekstih, da se vrnem nazaj, da ne bom zdaj neki filozofiral preveč, čist random. Bi ponavadi se zgodilo tako, da sem se obovkal s toka in razplakal se na komadu papira, brati. Naprimer, folk itak prizadet komad, ko sem ga pisal, pa bil sem ga tako v bistvu, da so mi solze tekle, brati. V bistvu sem bil to kukurcu in... Se prav dejansko ti si pač nekaj doživel, ja, neko sceno in si pač prišel tam in si rekel... Ja, sedel sem se, da bi sedel za mizo, brati, pišem komad, da to i vsak poznal, koliko braće znaju vejo, kaj je monk. I pišem komad i da bi sedel model, tako tinta se mi razliva model, koliko kapa po papiru, brati, mi folk ne mi... Se pravi, v bistvu ti sploh, če se zdaj postavlja v mindset MC-ja, ti v bistvu ne razmišljaš o rimah, tako kot dosti folka razmišlja o rimah, ampak dejansko ti... Nekaj v bistvu... To je pri tebi naraven. Ja, sam sebe, veš, ti si da prepoznaš, da delaš dober komad, brate, takrat, kad sam sebe znaš presenetati z rimom, what the fuck, od kje je to meni prišlo. Res, dejansko se mi to tako parkrat zgodilo, ujebote, štekaš, kar enkrat, to je definicija, bacaš iz duše. Štekaš, Monk je narkomanski komad, brate, jaz sem joko v njemu, znači, ni veze, sam metal ven, sam pljuval ven. Dej mi še povedati, ko si ti sploh spoznal z rapom? Se vem, da je to, po mojem, tako way back, ne? Ampak, ni panike, z veseljem ti povem. Kako v bistvu si ti sploh, daj bil tvoj prvi komad, kako si sploh če se še spomniš, kako si v bistvu sploh začel s to sceno? Spomnim se začetku teh ritmov, to, ki je bilo izveč, daj že pizda, zvoni mi... Dej sam si, ima mečka na glas, mikrofon ena mečka, ne preveč, fifc, no. Daj na fifc, no, pizda, skoncentredi se človek, no. Je, tako. Spomnim se, bret, v bistvu to je bilo že, to gre nazaj do 95-ga, tam 96-ga leta. Ufurala me pa ena dobra prijateljica družinska, ena Ida. Čisto random i ne vem, neki tiste, če spomniš v njih Bravo reviju, v njih nemških. Bravo, ja. To je nekako, takrat je bilo full, da 95, 96 po smrti Bigija i Paka, full se začel spet hypat rap i to. I vedno je bilo na teh CD-ih po kakšnem komadi. Spomnim se takrat enega komada, ki je bil Victory od plate Puff Daddy and the Family 96-ga, ki so na pol delanje te plate Biggie umrl in je ta Victory bil takrat, spomnim se prvo postavi, to je bila bolana podlaga. Spomnim nisem znači slišal enega tako od veliko repa pred tem i to slišam i vprašam Ido, kva je to plato in ona je imela dejansko to original plato že, da je to bilo, znači 97, 96-ga, 97-ga. In mi jo dala majke, še danes imam doma, to je, mislim, bolano. S to plato sem v bistvu nekako začel modelati. Pa z Bigiem, s Palkom. Kdaj je pa tako prvi komad, ki si ga posnel, si ga tako posnel, ne vem... Posnel? A sprej tako, a si rekel, zdaj pa jaz prav pač hočem biti MC, a je v bistvu to prišlo tako do tebe, ne vem, da si mi urad rap sceno, pa si pa v bistvu iz tega ven, bom rekel, začel pisati komade, pa če jaz bi to rad delal. A veš kaj hočem povedati? Ni v bistvu, brat, čist po resnici povedan, jaz sem čez osnovno tako dosti bil nizke samozavesti, brat. Okej. Nisem imel tako, muzika me je zanimala, vedno sem malo pel, nakazal sem neki zanimanja za inštrumente, to se nekako propalo. Ampak sem neskrivaj pisal tekste, štekaš, pisal, ne vem koliko sem bil, 15-16, ki me je Ortak tale Dario povabil tako, kar nekaj, pravdi, gremo kao v studio, sem dobil, gremo snemati nekam v Trzinu, ja, pet gremo. I posnel takrat, eto, prvič, čisto spisal sem nekaj že prebel, napisal model, ampak nikoli nisem bil siguran v sebe, štekaš. A pa začel drugače slovenščino, kako so v bistvu začel? Ja, slovenščino sem začel v bistvu kot prvo, ja. Glede na to pač, da si po mojem, mislim, se itak dela slovensko. Slovensko sem začel prvo pisati, posnel sem prvo na srbohrvaškem, da bi prvo posnel, pa postopil nekako. Kad ti pač to bolj tako, pač kaj, se lažje izražaš? Pa veš kaj ti bom rekel,
Realno model, ne vem, iz ene glupe fore sem bil prepričan, model kam je zdaj, če dajem slovenske komade ven, takrat je bila kao slovenska scena, ful, pa še danes zna. Začetek, Še danes zna slovenska hip-hop scena biti taka model, da je ful tako kritična, razumeš, in tam, ne vem, vse veš kakšna je naša publika. In zdaj, če bom delal slovenski komad, ziher bo, ne vem, nisem pravim, ti bil siguren v sebe stari, začel sem enostavno tako na našem delati. Trpel sem, takrat sem ful poslušal Ajsni Grutina, Prti BG, take stvari, vse kaš. To me je takaj ful inspiriralo i šele Sprti BG z Ajzakom i z Vani i takim podobnimi sam jeste, razumeš, korak u sebi naredil naprej, kao pizda, koji kurac ja ovdje štedim, razumeš, šparam ovdje lirike kada gledam da imam koga proizvoditi, boli me kurac da je, razumeš, vi ste meni ranjavali, sad ću da vam jebe mater svima i jednostavno sam prebacio na take kad su bile munke to i jebal mi se, štekaš i kad si ti začne kad jebat, kad si ti dejansko sprostiš, kad si ti u svoj koži, to sam šta jesam, delam to kar vam red, ne mora biti slabo. Zdaj, glede na to, pač albuma, že veš, ko naslov albuma, misliš, imaš že to tako zasnovan, nek naslov pa neko... Naslov, pa se ga poznam. Znate gdje svi šta spraviti, budala Doni Narko, Doni Narko. Kdo je v bistvu Doni Narko? Doni Narko je Alter ego. Doni Narko je alter ego, ja. Da odgovorim na vprašanje že vnaprej, Doni Narko je iz Premena tanka iz tega imena filma Doni Narko, to je meni osebno najljubši film. Meni sam v bistvu tako scena, da sam na temu filmu model, neki smo repali, vem da to odnoć nekje, jer sam progotao po moje mene 3 slike, brat, na 3 pan čist. I gledamo mi ta film, ceo film model pogledali. I vem da sam to nož 3 pogledao ta film, tako sam sedim pred TV. Sve zut lahko 3 gledam film. Škva mi delalo u glavi brez veza. I prijem tako neke na ideje, kad se začeo počasi delati album, kako bi zdaj dao ime. Ja sam zjemeni to, kako dati naslov temu, kako imati kao katastrofa, veš. Čeprav Profa prav da je... Šerav za Profa, če gledam. Je jedna ljubav vsekica. Ja, Profitesa. Sve še pridemo do tebe brez krivi. Pridemo še do tebe, Profitesa moja. Da mi povej, glede na to, da si zdaj ratov fotar, jaz te poznam tudi pred temu, ker nisi bil fotar. Doni, da. Tako, imam občutek, da si tako ful, bom rekel, nek Siam je zrastel v očeta. Da mi povej, kako v bistvu, kako je otrok na te vplival, na sploh, na tvoje življenje, na tvojo karijero, na vse, tako v bistvu. Ne da je vplival, še vedno vplival, on pozitivno otrok vplival na te, ampak to je tudi ko, pisam, ko ti rečem, jaz sem nekaj spomnil se, kad sem šefa takrat, kad sem delal v eni firmi, vprašal čisto, ne vem, iz fore, kako se ti začel obnašati, kad si dobil otroka, si kaj upametijo, prav. Sine mi, ko gleda, prav, sine, če si ti bil budala prej, ko otrok ne bo igral nobene vloge, in to se mi je ful dobro usidralo, takrat v glavo stari, tako pizda, jaz nitek že cel life budala, da ne bom zdaj še to tega otroka razumel svuku, in v bistvu sem čez to se začel. Ajde, ako si sebe, nisam se baš zajebal, ampak ako si sebe baš sjebal do neke tačke, nemoj to da radiš detetu, in to me v bistvu začelo. Hvala Bogu, imam tu ženo, kraljico, ki me drži nazaj i veš da je teško biti zbudalo kad sam jesi, tako da je pozitivno vpliva na me in tudi ko veš skrbite stari, bolj si srečan si, ampak strah, vedno je takem pozitivan strah, veš prisotan, što kažeš. Skrbite, valjda. Tako, skrbite i onda gledaš otrok raste, ti bi mogao rast z njema, što kažeš. To kroz roko u roki, fantastično, ali. Itak, lej, mi smo na urbani frekvenciji, tisti, ki ste Novi Gor prišli, shout-out vsem, z mano je Siam, Strefo Šiška in ne bomo danes sam debatirali, zato ker urbana frekvencija je narejena za to, da se tudi repa hip-hop session in Fifth spust beat. Let's go, motherfucker. Let's go, motherfucker. Hvala vsem, ki gledate, en like, en share. In to je to. Na. Pojači mi malo slušalke. Salam alaikum, my bro. Yeah. Koga znaš da se narao kako stoka, a onda s bloka roka dol na lokal kad se loka konjak i na pol kontakt, bomba bolko loša koka, ono zbrak nedokazan MC, opet kopa flow po drogom oba. I još mi samo fali loma da se slomim i polomim nogi onom ko ne konta. Rekli su mi da je dosta, da me je nemoguće slušati, da ih posle toga boli mozak. Da imam trip i da ću nekoga od njih ugrist u obraz, da imam Robocop rap, da sam uništio hip, what? Da mi treba rata. Ma ja sam old brako kompakt za Walkman, za čepi čuti boka ko da mi daješ blowjob. Zadnji level u kojem ne možeš ubiti bossa, baci Xbox kroz prozor.
game over. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, de puta madre. Oboje headbang să bai dumani. Izgarage za barabe, slomi je ben brat friend. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, de puta madre. Oboje headbang să narcomani. Za vandale i budale. Prilike sad znaš kako treba da zvuči rap. Uz hard kick i snare trebaš samo drum i bas. MC sad nema čega da budete strah, bar do momenta kad neće da zasmrditi rap na muški pači lubrikat. Ovo nije SAD, nisam Obama Baraka, mogu među barakama u mraku te zaklat, stajan Mortal Kombat baraka. MC nema tu i nema tu kaka, i nema tu mama i tata, nego samo laka ti šaka. Marš van buda. Yeah. You know you love me. Yeah, you know you love me. Sijan, stari, vesel sem, da si prišel, majki mi, stari moj. Deva na Kako zdrav. srce mi, majke, kako uška mi dela uška. Deva na zdrav, stari moj. Živijo, 105 po 5. To će ovo. Filipca se boš ti malo splahnil. Ne boš naš pil? Fis pije sam vodo, če koga zanima, Fis pije sam vodo. Filips legenda. Ej, daj mi povej, Sijam, Reci. lepota moja, saj že jaz tako govorim. Saj mi paše, kaj mi reče, bim jaz da sam. A ne, tako, Možeš li malo, veš, to je hrana. te modre oči, a veš pa te scene. Ej, daj mi povej za album, načeloma, komu ga, bom rekel, prej si mi malo omenil, odzad, ko sva se še pogovarjala za nov video spot, pa to bova poj malo kasneje, ampak komu v bistvu ti to posvečaš, bomo rekli temu, ta nov album pa nasploh. Hvala vam še. Vem, da si doživel zdaj par stvari, ki so take globoke, pa me v bistvu zanima, če bi to delil z nam, no, danes tukaj. Zdaj se ne, mislim, da ne bom zdaj v podrobnosti, ampak ja posvečam ga stricu pokojnemu, ki je v bistvu, ko bi rekel, edini član v familiji nekako, ker sem bil še otrok, tako prav verjel to, tako njemu sem tako tiho vedno govoril, kakšne scene, nam je to znal pokazati, ko da niste, ne vem, pa fotor slišala, ker ne vem, to pač naši basinci so občutljivi, šta ćeš ti neko repo. Ja, kao, ja. To je kar bruka bila, razumem, to so, da, to je za drugi štema, ampak ja, jaz sem enega strica, ki laka mu zeljna, res upam, da se spet vidva. Tok verjel v mene i ko tak, heroj je bil od otroštva mi, ko še danes mi volim ga i pogrešam ga i ja uglavnom njemu je posvećen. Se pravi strico, ne. Strica, Da mi poveš še v bistvu, bom rekel, za album, kje si ga v bistvu snimal album, kdo je v bistvu produciral bite? Album je standard. Ta proces, v bistvu. Sekica, naše delali, tako so vse skupaj začeli pri Profitesi. Kje si? Profica, ljubimo te, če poslušaš. Radite, no. Profa je moj anđeo čuvar. Profa i tokega truda je uložila, brati, ljubezni, ne. Vse se je začelo s Profo, drugače pa Profa na bitih, seveda, ne na miksih, to sodelujem tu s par drugimi ljudmi. Aj, Triljan ti je delal miks? Triljan je delal Nisem mastering. masterje, pa to je Triljan, pol je tale Angelo Beats, DJ Silent, za fulen ekipa, da mu zdaj koga pozabil, ker sem malo potrujen. Dobar, vse v omenih, ampak tako nasploh v bistvu si delal bolj kaj ne pri Profi. Pri Profi pa zdaj delam še z enim producentom, Matjaž Jelisavac, moj dober prijatelj, še pri njemu v studiu, tako da za vsakega vam nekaj, naprimer, eme bolj posnamen na vokalu, Profa naredi beat, full bolan, kakšen mix down, razumeš te, za vsakega je nekaj, ne. Dobro je delati v ekipi, ni vse samo na enem človeku, kar tudi meni Profitesi paše, tako, paš tekaš. Ja, ne se to nasploh po moje, pač poslušalci, ali pa nasploh folk, ne ve, koliko je nekega dela odzad, da nekdo naredi nek tak album, pa koliko nekih, bom rekel, borb imaš sam s sabo, ali pa da se ta stvar dokonča, je v bistvu dosti časa, ne. Jaz se iskreno opravičujem res vsem svojim fanom in ljudem, ker sem tokrat jim že obljubil in rekel, da levo album, ali res vse bo z razlogom, ljudi moji, vsi mi dajo res eno težko obdobje v life čez. Nije sve tako, ko što izgleda, ker se zdaj meni jebe, jaz bi naredil sem, veš kako je, če človek mora sabo razčistiti, da ne, pa vse te... Moraš, definitivno, to je isto, kao vsaka stvar, kad se v življenju loteš, če se ti, ne možeš se ti stvari na pol lotevati, razumeš, pa ne dokončati, če si imel prej take navade, naprimer, se bo to prenesel slejka prej isto na musko, ne, zato ker moraš biti odločen, moraš biti skoncentriran, moraš vedeti kaj hočeš, moraš vedeti pravi ljudi okoli sebe, treba je fulejnih stvari skenslati, na novo odpreti. Sa sebe še ena vrata se zaprejo, druga se odprejo. Tako, da mi povej za en tako vprašanje, kje se Sijam vidi čez 3 leta? Kje se vidim čez 3 leta? Ja. Pizda, to pa dobro, veš da ful razmišljam o tem. Vidim se, brat... A imaš tako samo, veš, kaj jaz imam tako ful, recimo, kakšne stvari, ko delam, pa ne, da bi zdaj neki love track še klemenjal, pa gor dol, ampak tvojo samo podobo, tvoj najboljši jaz,
Family Guy, albume, furaš koncerte po Balkanu. Tako, brate, tačno. Ta scena. Vidim se, evo zdaj se malo še moram seliti, stavim vidim se v novom stanovanju, brat, s to službico lepo, da s končanim albumom, brat, na odru pred minimalno 500 folka, tako se vidim, materi, šovi. To si zaslužiš v bistvu, ne? To si zaslužim, jebeš mi mater. Jebim v mater, da si zaslužim. Kakšno je stanje v Ljubljani sceno nasploh, tako? Berem eden v časopisu, model, a ste to gledali, majke? Ne. Ljubljana zadeta, model med karanteno. Ljubljana je zadeta? Ljubljana zdaj pravi, bela Ljubljana. Kdaj se to prav danes delali uno vodovarstveno, kaj neka ena firma, v glavnem to vod komunale, šli merit kao nivo kokaina v vodah Kranj. Ja, to sem pa gledal. Ja. Kranj sploh ni gor, po mojem, na temo seznamu. Je bil tudi Kranj. A je bil Kranj? Samim ste bili tam 4., 5. Četrti? Ja, mi smo zmagali. Ja, fajn. Ljubljana je tako, brat, jaz gledam, redno Ljubljano, redno Šiško, vezan sem na ta kraj, ampak to je treba pobegati tam, staj, to ne moram, rabo še eno spremembo, jaz ne moram vsaj več kot dom. Ni. Dobro, zadeto, brat, droge preveč po vsod okoli, ne vem, to je čisto postalo. Fotor sem malo drugače razmišljam, kaj se jim treba iti malo stran, tega se ga stali. Verjetno to, ne? Je. Zdaj gremo na naslednji komad. Gremo! Fic, kako je naslov, kjer ga imamo zdaj? V Donixov. Snow Goonsi. Tole mislim, da vsi imamo odlomo. Daj majico dol. Hvala vsem, ki gledate, z mano je Siam, danes v podcastu 3, to, ki je bil dober, da nam je prišel rating dvigant, tako da... Ali vi meni? Ja, ne vem, ampak ja... To je vzajemno. Ajmo. Ja zate, ti za me. Spremni. Nak, представлям блоки под носом коп. От тока до се вероятно знаеш кое е то. Ако где god и kad го чуеш да се псуе боби, плюе флоу е за hard rock ring mom. Само hardcore, ready baby don't stop. Нико не е крив, ако се волим убитво. Секс, дроге, рок-н-рол, нон-стоп, то моje moto. Dok mi mozak te pregori ko elektromotor. Živim život ko gospon, a ne zaboravljam na to ko sam stoko. Ti nisi mob deep, niti hip-hop, ti si dog shit. I high-kick ti treba počitno, ili samo samoubistvo. Ne boga, baba, roga, kick-flop, striktno street inkognito na ninja tiho. Sa tipičnim ritmom, upada ti čiko. Pislo mi kičnu na vitu, ja, ne bi bio ja, da nije bilo lakih i teških droga. Da znaš da za nijednu stvar mi nije žao sad i da se vratim nazad, opet sve ću probat. Ja ne bi bio ja da nije bilo lakih i teških droga. Da znaš da za nijednu stvar mi nije žao sad i da se vratim nazad, opet sve ću probat. Pusti ga še malo. Pusti ga še malo. Je. Platim te kokaiš dok se ne zadere raj. Sijam nije nice guy, ne vanilla ice. Ice, baby, extra large size. Rasta, basta, rhymes, darajte vodi, baby, Mike Tyson. Brdam dobra, tu su ko kazna za pedere. Doktor Mengele, Džingis Khan, Markiz Desat, Brodočeve, ne žele ševe. Skokom kad na majku dere jer te jebe da te sve na kraju peče. Kolaba, brat, isto prenosi ajci, gaši ti lajca, snajko moj zina, gun style, Vasilić. Snajper kaksizam, katam se i lance. Cange kod očače protiv vlade Samare. Ispod crni čak, telo čuda čak i on čak. Njen sam čamuge u meridijane i čakre jer sam punker. I kad nema druge cepam batle u kući donimo do toke narke. Ja ne bi bio ja da nije bilo lakih i teških droga. Da znaš da za nijednu stvar mi nije žao sad i da se vratim nazad, opet sve ću probat. Ja ne bi bio ja da nije bilo lakih i teških droga. Da znaš za nijednu stvar mi nije žao sad i da se vratim nazad, opet sve ću probat. What the fuck, man. Sijam, ti zbovan, ampak v dobrem smislu. Če ima kdo kakšno vprašanje, mi smo itak live, tako kot vidite, da smo live, vsi, ki gledate. Če imate kakšno vprašanje za Sijama, ko bi ti mi rekel, na plano, pridite na plano. Pridite ven iz jase na plano. Ako smeš, pete. A se upak da? Jaz imam, Fis ima vprašanje. Fis, povej, kakšno imaš vprašanje? Daj Fifcek. Nimaš? Ej, daj mi povej, prej sva se pogovarjala za slovenski album. Je.
Dej povej, mislim, slovenski album, nasploh slovenski, meni Pazi komad, a veš, kaj si ga imel? Ja. Ker si tam gor, pa že spotni bolan. Meni pa ta spot, to sem že prav figuril, mi kurac majki, ampak dobro. Meni pa bolan, mislim, jaz sem mislim, da sem prvič zate slišal takrat Pazi, Pazi. Še preden sem profil poznal pa tebe, sem slišal spotič, pa mi je bilo tako, wow, je tega neki novega, neki fresh, neki drugačnega, kar mogoče v Sloveniji prej ni bilo, se pravi ta hardcore, bom rekel. Pljuvalice, čuce, tako, ampak hardcore z mindom, se pravi, veš, ta, bom rekel, s hudim lirikam, s hudim nejavom, ne samo tisto kurčenje, ne. Moraš vedeti, kaj govoriš. Moraš vedeti, kaj, da mi povej za slovenski trg, za slovenske komade, imaš kaj pripravljen? Ja, v bistvu istočasno, usporedno delam še slovensko plato, v bistvu največje delam Sajkotom. Sajkoslav, jedna ljubav, Sajkoslav, stari, je. Sajkotom, rečem, to bo jaz ta projekt bo sfurala, normalno tudi malo drugačni stili bitov. Ne vem še točno, kako bom šel bolj New Age, old school, ne probam malo improvizirati neki bo. Ampak sem konto tako, da bi ga naredil v bistvu KIP, da bi bilo tako, ne vem, kratko razumeš. Kao neki 5-6 komadov. 5-6 komadov, s tem, da sem konto tako, da bi v bistvu to plato, da bi bil inovativen, to plato naredil tako, da bo v bistvu audio video CD, znači, ko boš v bistvu dobil te CD, bo za teh 6 komadov 6 odgovarjajočih videospotov, znači v bistvu bo film. Kao v bistvu DVD. Tako v bistvu, tako je bilo mišljeno, ja. To už delo znov gledati, ampak verjetno s profovskega, ne. Je boj, prav, ti smenka povoj, prav. Ko pride rana, me povi. Tako je. Ja, to je ta scena. Rabam ta album, sam tega da fukna ven, brate, peto boš videl, kaj sem. Prej sva se itak pogovarjala, Siam je tudi danes tukaj, zato da sva naredila nek kratek scenarij za komad. Ki je meni, namo ga zdaj kle spušal, ko razbil zvočnike. Ampak kje si pa dobil v bistvu ta... Kje si dobil ta monk gib? Se pravi, ti imaš ful enih, bom rekel, imenov. Veš, Donnie Narco, Monk, kaj je tvoj mindset? Donnie Narco, Monk, kaj mi je rekel Smoky na zadnje? Hulk Drogan. Pa kaj bilo še, čakaj, Narco Polo. Fis ne se smej. Nekaj puzga. Narco Polo, pa tak je, take prve bezobne. Se pravi, jebim se. Vidim, da ogledi rastejo, tako da gremo kar naprej. Folk je prišel poslušati Hip Hop Session. Gremo na tretji komad. Cajta imamo dovolj, ampak gremo odlom tretji komad. A si ready, Siam? You got this shit, man. Je Urbana Frekvenca, Siam z nami. Like, share. Why? I never ever called and asked you to play something, right? Yeah. You know what I want to hear, right? What you want to hear? I want to hear. Kdo pozna ta intro? To pa moram slišati. Wu-Tang, Siam. Yeah. Jaz sem vrazlom. Tic-tac, click-clack, knock-knock, buck-buck. Isti kurac sam kad ti men odbija cajt, brat. Trka mi na vrat, to ti fucked up se istim sa fucked up sing. Da bi bil počas čas, se predat pozdrav smrt, kada ni nač, dvigan ti prst. Ker i tak rečel man je life bio grd. Ni me strah, ker vem kam me bo čakal tam. Od oka ista beda, ista tema, isti mraz. Bolko okolo bloka, kjer stoka stoko na čoško konta, kako skontat novac in ti sroka tuče od taksi. Kar se mora in kar se mora, pač moraš razumeti, da ne moraš sko živjeti u naših morah. Pice koga se ceo life nosili možal, in kdo je iz okrožja, kjer se videl dosta orožja. Koga so obkrožal tisti, ki ga radi imajo, in koga tisti, ki so mu pomagal zenice zošak. Komu se je nosila roža za rojsten dan, in komu rože ka life konča in ga da po tla. Kdo je hodil v šolo in zraven dobival žepnino, in od koga familija je imela komi za najemnino. Kdo je na silo, mogo do konca pojest kosilo, in komu ni bila sila, ker je vsega bilo neobilo. Kdo je videl konc vojn razen mrtvih, in kdo se vidi ta svet lep razen grdih, kaj imaš? Mislim, puzga še malo. Koliko imamo še minut tega bita? Je? Pojači mi ga malo. Ajde, Fis, malo pojači. Lebano 7 brodočeve nevjernim, dobrim kenkom u kući mu jebem kevu koronžere mi. Kapetan kuka jebe mir i mozak opere s njim, kad se direko kreten dok im ne navedeš. 16 min. Okreneš se sav zelen, sav ljed, sav leden. Trčiš u vece ko žene kad im zacrvene čege od menge. Esi veget, sajko Jugoslavija! Ukulele, palim ga na rentgen za planete 10. Pucam ga mazrake, u mangupe smešne. Vanzemaljska rasa i crna masa će napasti rasparat asfalt ko basa Marsa. Marš sa majka, evo sociopatska majka je tu, ruke u visovo jesven.
Ovo je sve mi, ovo je sve mi, Pljačka. ovo je sve mi, Pljačka. ovo je sve mi, Pljačka. ovo je sve mi, plja, plja, plja. Pljačka. Kleketi, klenk, moram baci malo freestyle da pokažeš respekt. Bolje čuvaj motherfucking neck, da ti ne bi upao na gajbu i rekao next. Rekao majki, je li spremna za seks? Samo migaš često, bez veze, ide kralj u rokadu. A ima da ti jebe mamu u fakšu ili u glavu. Džaba puši travu, samo nećeš završi dobro na kraju. I znaju da sam u kraju, najveći mangum vidi se po jaju mi. Yeah, Fifth. Cut it out, man. Yeah, ej, da mi povej, stari moj, svaka čast. Kaj drugače poslušaš tako od trenutno? A imaš kakšnega tako MC ali pa kaj, da kakšno plato poslušaš ali pa nasploh tako? Zdaj čisto iskreno, matori, poslušam poslušam svoj naš slovenski izvajalci, poslušam Dog Balkan kaj dela. Dost poslušam Smoke mi propaša Mazdljano, ja. Smoke mi Shout out, reče man. što zadnje plato. Gdje si Mokiša ljubite, brat? Poslušam ga dosta zadnje plato. Ampak fultko, neki mi ni, poslušam zdaj reperje, brat, poslušam instrumentale, poslušam čist kontra muziko, ne vem, kar Merlina zdaj poslušam zadnje. Ne vem, tako ta plata 86 kaj je bil še v grupi, poslušam, ne vem. Tako take čisto random stvari, ne vem. Nasploh, če zdaj gre na Smoky Mazdljana, pač Ja. na Smoky, a vi sta pač ful tako tandema, ne? Naredila sta tist, Barabe. Ja. Kje pa v bistvu sta vi sploh skupaj prišla, tako, a sta se pohapsala prek Jaz pa smo koga? se spoznali enkrat v Postojni, to bilo koliko 6-7 let. Se pravi v Sloveniji, ne? V Sloveniji, ja. On je bil na enem freestylu model, mislim, da je nastopil tam, je bil na enem komisija, pojma nimam. In v bistvu so šla, on je šel s cet, jaz sem šel s cet, tako zraven, postojiva model. I gledava se in on tako meni, aj, in jaz začel umirati od smeha in samo za neki iz njegovega komada modeli pokreni. Gleda, tako se je začel. Vela Sven za drugega, že prej sem njega poslušal, ne vem, poslušal in tukaj se v bistvu pokonektali. In s kim imaš pa nasploh ti, bom rekel, fane, poslušalce? Misliš, da imaš bolj Balkan pa to sceno ali da... tako mešano. To je zdaj čisto mešano. Na začetku je bilo, jaz nisem, mene Slovenija ni povohala na začetku, bil sem, moje malo preveč divji, brate, razumeš? Ja, Veš, kako je bila prej scena, neki standardi, kot ta hip hop, ta old school, ta boom bap, pa kar nekaj tensija, možda, kaj taka čefus. Spomnim se enkrat, kad sem prišel v en cypher v Roga modeli, prijem, v edini uleti model Adidaska, razumeš, da ali The Real Slab, Adidaska dole, Adidaska na nogah, zgori Adidaska, cel kompletu, modeli, provede, kao folk se mi kre smeje, dokar nisam majka prijeva, ko se nehal smejati. Pa se pa nekaj smeje. Kaj pa nasploh misliš, ko za slovensko sceno, ko se razvija zdaj? Zdaj ful nekih, bom rekel, novih MC-ov, mogoče z nekimi novi stili. Smo... bom rekel, določeni MC, ki so bliže od prej, zdaj delajo isto dobro šire. Bigo Baget tam zdaj bila na... Ja, itak, še da. Ful enih tudi ustvarjalnih model, vidim tudi te New Age scene, tako... Ne bi poimensko, zato ker ne moram enega hvaliti pa pol, kaj me prime tu, da bi enega pol tudi pljunil, zdaj ne bom... Ne, se nismo to, ampak ne, smo, gremo se zdaj o tem pokvarjati. Ja, gremo, toča po imenu, Ulco hočemo. Ja, evo ga, Siam je dobil message. Ne moram se zdaj javiti. Ne moram se zdaj javiti. Shout out vsi, ki gledate z mano, Siam, vsi novi, ki ste gor. Podcast Trojka, Urbana frekvenca, Hip Hop Session. Gremo naprej na drug komad, na drug beat, prišli smo repat, malo govorit, a bolj repat. Tako da, Less talking, more walking. Fifth. Stvari less walking, more talking. Fifth, zadanga. Ubodi ga. Zadanga. Nabodi ga te, bra. Ne bodi ga treba. Snow Goons, shout out za Snow Goonse. DJ Legal, Dead Keller. Yeah. Nikad nisam pljuno nikog i nikog nisam cimao da bio bi hip hop, toliko da znaš. Nikog nije bilo kad bio sam niko, a sad im je krivo kad dirigiram im nivo za bac. Ovo je bolest, brat, 36 njih, pod nosom imao sam kile, izlečio se bez svih. I fino bi bilo da svi mi sačite po raci, jer ste me tada ko sad zabadali u džale. Fuck, a sad da vam napadam pak, spopadam pak, da nikad nećete bacat, a ni red kad završim sa vama, brat. Znači zuja nak, buja bak, 11.07, motherfucking punk. Dani narko, no homo, opet su ga našli golog blokom. Doni narko sam s bombom, braća vas upaka oko Alighieri Dante. Opustite nadosti što ulazite u sajfer. Mozak mu radi s 50% snage, 100% će u repu polagi jebati mate. Sve u pizdu milo majke, tu sam za punjare sa 100 droge in the motherfucking house. Vadim nunčake da naopake pace, skinem na cakima i da na njima slomim članke. Bez banke, sam nepredvidni haver i malo me lave ima da bi te pitao za pare ili life band.
Ovo ne može biti normalno, niti sa mnom nikad dosadno. I ovaj refren, upravo sam iz glavi istresao. I opasno se osjećam, doslovno treba paziš glavu, brat. Pazi ide dalje. Urbana frekvenca, Sijam. Ovo je spasilo me sranja i čak kada me majka je izbacila sa kućnog praga. Ovo je danas razlog da nisam fakir i džana, nego baraba koja želi samo tu jednu od novih putanja. Od mnogih sam danas jedina glava što sad može posle svog sranja drogi samo da kaže hvala. Ne znaš me brat i ne znaš da i tad se znao za nešto što ti ne znaš ni sad i možda ne znaš da sam prošao patko i mrak da mogo bi postati ja i ostati sad. A šta je ovdje bilo fucking hard, sanjao krevet, normalan džemper i deke. I znam da ću snijegu uskoro kosićem stepen po stepen padati, mada se fakat je teško zadržavati prvih par dana hlada da ne bi počeo plakat. Bio sam jak brat, koliko sam bio i jadan, bio sam gladan, toga me nije sram ni danas. Kada sam padao ja, sa mnom je padala nada, zaglavio se dušom i tijelom, nisam se znao savladat. Jer me ne jebe s jedne, nego napada sa svih strana. I od svih ja rana, možda da imam samo još 2 danas. Poslušate Urbano frekvenco, bravo, prav For tip. press use only. Baby Grand Records. Evo, še zraven je nekaj rekel, ena beba od Snov Gunsov je nekaj prebila. Daj mi še povej za album, a imaš kakšnega gosta gor? Imam, brate, gosti, imam više ih imam u bistvu. Smoke, normalno Smoke Mrdeljano, Jantar. Jantar je tega, kje Smoke snega Mrdeljano, najbolj. Jantar, Prti BG. Čakaj, gdje se na Jantarja? Čak Jantar, on je Hrvata, ne? Jantar, da, Vraždinac, oni. Ja. Jantare, pozdravite, te ne Je, zaboravite, shout da out. te ljubite, brat, tebi cijeloj ekipi. Jantar, njega sam slišao, on ima tu take bolj dark Jantar scene. je bolestan, brate, to je toliko produktivan lik, brate, i toliko i tu inspiracija mi je ono, i ko ljudi, oni ko čovjek, ono, ljudina, pravo na mjestu, ono, čovjek ukopan strdinom, to tvrdo stoji na dvije noge, u resu svakajem, što mislim, Jantar mi je ono. Pa ne sam men, ko zna da sluša, ko zna, ko šta je pravi rap je Jantar med prvih 5, razumiješ, ono, kamo što je res. Ne, za njega sam slišao, par komandov sam Čast mi je poslušao. dela z njim i to da se odazvo i rekao, ono, da bodilo ja, res, jedna ljubav za Jantar. Znači Jantar, Smoke, Prti BG, Zekaj, Vana, nisam koga još pozabao slučajno. Dobar, sve ja, okej. Ja, pa to je to. Če smo koga pozabili, ni panike. Prti BG si rekel, se pravi, kako ti je v bistvu, da imaš ti na albumu, bomo rekli, nekdo iz Šiške. Neverjetno, ne, se to res nisem mogel jebati. To je meni kao dream come true, razumiješ? Se to je. Ja, to je meni res bil kao dream come true. Spomnim se tudi, kad su prišli prvič Prti v tale 33-45 plac kraj Ljubljani modelu. I jaz glih, da gremo gasni čik, čakali smo ih pred vratima da pride, tako ne bi bilo, razumiješ, ko čakat, ko ne vem koliko nas 10 kad smo nastopali. I jaz glih, ko odmaknem se od grupe da grem do pepeljare, da ugasnem cigaru i u temu prahaja, jaz kao fuck, jaz sam zdaj kazde doletavam, ena pička, razumiješ, i pozdravio se oni ono tako čist mirno, tako s folkom i ubrne se model Mikri, ga vidi ga, jaz pa brat gledam, koliko se ne to mislili direkt na me. Ti cel Humble, oni vejo. Je, maj, Mikri še brate čuva kad god dođem u Beograd, model me i nisam izgotivio, ono, tako spol, brez beseda stanem, brez stavim. Kje si, sorry, kada prekinjam, kje si vse nastopal drugače, po Balkanu? Od Ljubljane do Makedonije, bre, znači u Ljubljana pa čitav naše mjesta, Hrvaška, Rijeka, koja ti isto Samobor, u Zagrebu smo imali neki poljebo, u Bosni, u Sarajevu, Tuzli, pol Srbija, kje su bili već Beograd, smo išli Novi Sad, pa Makedonija, Kumanovo. I isto turo delam, zdaj sam še imao več mest, ka se bo obizil albuma. Kje pa misliš, da so te tako najbolj gotivili? Makedonija. Makedonija. Makedonci su prefuknjeni. Kako ljubim te ljude, to su prefuknjeni ljudi. Tu natrpali smo tako malo mjesto, bredkama, tako prebivalcev u celo mjesto kada je imena Šiška. I mi u jedan klub nismo niti počakvali, jes pa smo neki stari, so bila prav presenečena, tako bolana ljudi, kar poroka su nas nosili, čovjek, razumiješ. Na koncu je bilo tako, karte su se neki prodajale, folk nije imao keša, pazi to. I prije Tavarkota do Najuma, paviš folk je predvratio, nima denarja lako unutra, vodič, kad kolena filan, bolano, res iz Makedonije. Kjer je komade pa nekako vidio da folk naba prati, je to? Pa dobar, takrat kad smo nastopali, jaz itak nisam neki folk komada, imel si Monka, ne? Imel smo Monka, to sam lahko, pa še tako ne imel netko 2-3. Ja nisam imel Zuni, jaz sam jedini MC, pa nije sad da se hvalim, nego jedini MC na celom tom području što je bez izdanga albuma, razumiješ, imel tog prilike. Ampak Monk je pač show viral. Helja, tega, ko smo delali tu s Profo. Monk je probijač leda. A se spomniš, ko smo delali Helja spot? Kaj je mu fotar? Kaj je bil mu fotar? Meni se zdi, da je pokoja zdaj še, brate. Ne, res. Ja,
Zebaš. Ja, mora. Ja, res ako? Ker ne bo umrl od litra rakije na dan. Fuck je tega, pa ne vem, rest in peace, his soul, ne. Ja, stari moj. Tako da ja, neč gremo Dobro nam je on takrat legel v spot, ja, gre perfektno je bilo. Ja, bo ne bilo res dobro. To je bilo res tako pač street. Kako se je vodil sprostil, se spomniš? Ja, on je bil čist not, ja. Onda je fural te v tistem noter v nakupovalnem vozičku. Nič mu ni bilo več. Smeh je tega, ja. Še hotel je sodelovati, spomniš? Ja, mislim, da mu je profa rekla, da je neki klekal cigaro pali pa to. Mislim, da smo bili tam na Viču ali nekje tam, ne točem kje. Se zato moramo zdaj čim prej ta spot. Ja, in to mi je cool, recimo, mi smo te spote, ki smo delali, se pravi, sva naredila Hellja skupaj, naredila sva pač s Profeteso Revolution. Ja, takrat so Jungle Lee, shout out. What's up, Jungle? Ja, Lizzy. vidim, da je Zlatko gor, Zlatko, shout out. Kaj se zlaja, Čorda je pa tudi ljudina. Čorda, kje je Čorda? Čorda, lepota naša. Salam alaikum. Fužine New Jersey, shit. 505. Gremo v Dlamp, Fifth. 505, Čoro. You know where I'm from? Čakaj. Fifth bo spustil nov beat, imamo še 10 minut fore. Ajde. Šel- A meni da da čekaj. To je meni drugače jedan od najljubših bitova. Drugače slušalci. После kiše sunce, posle sunca kiše, posle kiše vruće, po vrućini zime, pa plačem pa se smijem, pa padam pa uspinjem, pa kad zavolim samo ću voliti život još više, jer sam navikao na niski kik i saka pančevina, to da iste se misle tako stiska za ovih, pritisak je pičkin dim, na to sam navikao kavere, bio mi u rutini trip da popustim kod žane frenda, koji kurac misliš ti, da silim u biznisi, da cmizdrim ko ti, kad alarm popizdi vrišti, tu sam dok ne otkažu živci i prospijem crnce, jel sad vidiš koliki sam rizik od loše krvi? Pa si parazit, gadi dvoličnik, posle drama noćnih pitaću te na šta ličiš ti. Bljet sam ko zombi i život mi je i horror story, pred očima mi prolazi u crnoj bijeloj boji, ja volim, ne bojim se više, nisam sposoban volit mi posle sunca i molim za kiše. I malko gori na gori, gorim najgorim, Doni je jedan od onih kojeg se boje najbolji. Ovo ko da je rej, mogu ti do sutra nabrajat ko sve je gej, ko je zapravo faggot i ko je fake s jednim krošenjem bang, ko cash and slay, sve vas, bad dance, verkli napravit nazad straight, zavrti film, odvrni bas, take it back to base, ring it ding dong, it's that Hong Kong shit. Jugo Hill Cypress, te kad se zavija mic check, sve povija u pampers, cause ja all full of shit. Tu gdje je poremetilo sve se, gdje nema zdrave dece, nema vere, nema sreće, a kad je u pitanju 16 u zadnje vreme sam češće, padam na rajn, with an AK ko Čečen, stranjeni je više props friend, everybody drop that, zova i nove repsi, mislim samo fuck that, take it back to Brooklyn, nah, take it back to Šiška, take it back to Dubrava and Kotež, take it back to Montenegro, take it back to Skopje, vrati ga na svoje mjesto, brate, daj ga dole, svi za jedan, jedan za sve, sve za mnoje, za bolje. Opet sam drop that shit! Yeah, urbana frekvenca, z mano Sijam, Doni Narko, vsas ga isto vprašam, tako da tebe tudi isto vprašal za konc, preden gremo še na zadan komad, na zadan. Pa smo že po zadnjem, A smo še dva? Še pa še tri, a ne, če smo pa še tri. Ok, še dva. Tako, a zdaj ne moramo več importat biti, no, tako niša. lahko importamo biti non stop. A ne, govor naprej. Evo, ko smo lik pri temu role model, ko si rekel, da takoj zagravamo, ne. Ja, Kaj bi dal na svet nekomu, ki se je začel v 2020 ukvarjati s hip-hopom? Dobro pitanje, možeš biti pizda, kaj bi mu rekel. Mislim- Da nam malo nadogradi pitanje. Ja, mislim, okej, ja. Ne potrud se malo. A bi mu v bistvu rekel, ne vem, govorimo o tem, da prvo vaja dela mojstra, pa da preden gre v studio. Ja, si začel, ja. Definitivno, danes tega djeco imajo preveč to delate, stari, preveč se jim ljudem dela, razumeš, jebote. Nije da sam sklepam po sebi, gledam po vsakmu, kao, mislim, kaj malo pojma, malo srcem dela muziku, ne možeš ti kar napisati 10 tekstov live po modelu i tako je studija, razumeš, i nema, i najbolje smiješno je to, kao gledaju ljudi, ne da im jaz delim na sve te džabe, folk prije do mene, razumeš, ja, ko to ti užeć, poveš mišljenje, pa ću ono,
direkt v faco, pač ne tega delati, model, bil izjiv, razumeš, pač jaz bi... Vzam si cajt, Jaz bi na kao... tvojem mestu in noben tega sploh ne posluša, brate, razumeš, na koncu tako sploh noben več ne govorim, ne svetujem, radiš to hočeš, če bo pa pošlo enkrat do tega, ne vem, da bi jaz pa ti mogla skupaj repati, če mi ne bo všeč model. A pa ti dosti folka pa kao pošle beat, da si jaz bi kao s tabo naredil. Ja, to je standard, to vsi mi doživljamo, to ni MC-ja, da tega ni doživljati, če tako malo prepoznavnejši. Ja, sploh če imaš to... Pa ne bi rekel, veš, glih tisto, ki je dober, se ne pošilja, folk je res dober meč, če model se skriva, ne upa. Isto kot jaz nisem upal, jaz sem nekako putem slučajnosti, veš, prišel do tega, da sem začel malo več repa delati, to je bilo blizu zaradi profetese, ne. Bog ve, koliko bi se to dlje časa trajalo, če jaz ne bi takrat imel studija, mene profa takrat, da je kvoti model, da boš prišel, ne. Pa si rekel, takrat nimam denarja, prav, dej, model sam prideš. Kaj bo v bistvu Crack Rock Records, ne? Ti si v bistvu član Crack Rock Recordsa. To To je v bistvu, to je v bistvu... To so jaz pa profa v bistvu ustvarila kot eno svoje zložbe, nekaj skupnega, ima v planu pač sodelovanje. Z večjim folka bo v bistvu hajpat celo sceno. Tako. Je Crack Rock Records, shout out. Gremo na Role Model, beat, Fils ga spustil. Če vidim, kaj bi bilo zdaj brgo na tom, da se sjetim. Je maše čas, ne kar lagano, vsi, ki ste gor prišli, Gapi, Dar, Zlatko, Daniel in vseh ostalih 30, ki ste gor, shout out, lep pozdrav tudi tebi, Gapi, iz kjerkoli si, upam, da uživaš v tem podcastu, na valu Urbana Frekvenca, kjer v bistvu gostimo same, po domače rečen, urbane ljudi in urbane sounde. Reci to me urbane, reci Urban, ljudi. kao, v bistvu nema ime Urban drugače, ampak ok. A ja, Meni je ime Urban. A ga imaš? koga? Dobro, maj najdemo neki sam bacaj. Ja. Kjer ga samo Yeah. And this is my type of beat. Aj, thumbs up, man. Yeah. Oh. Ja se kretem degenidet, kakvog će me se ova deca da seti, znam da će, nažalost dobrog neće, budalo dećeš, nećeš valjda sad da sjebeš, opet kreneš isti proklet teren i sereš dok ne overiš konto idete da, ili mi ortaci lažu, ili se ortaci leče, ili mi ortaci leže već 3 ispod, imam njih 300 razloga u ovo vreme da pored njih ležim i ja, čisto, mirno, tiho, nestanem i poljubim ženu i dete s pijanim, oproštajnim pismom, ko nas ne zna, skupo će nas platit. Ko nas izda, duplo će nam vratit. Da li će mi da pale sveće, će da kom kažu sve će bit okej kad je duže vreme. Znam da neće brat, mi smo lica dece naviklog na smeće. U sve veće zenice, kakamo kreći su. Hteli su da vide mene kraj, hteli su da vide kako oči mi napušta sjaj. A nisu vidjeli moj kraj, tamo gdje se počinje pakao i završava raj. Oni hteli su da vide mene kraj, hteli su da vide kako oči mi napušta sjaj. A nisu vidjeli moj kraj, tamo gdje se počinje pakao i završava raj. Vrište na mene, a ne usude se i učute. Pravda dok se smatra nas ko nepismene, ko će da potpiše se, po to da predaje se. Izgleda priznajete, izdajeste, izdaćete sve oko sebe i sebe samo da izađete. Odmah skrivaćete se i sve ispričat ćete. Poljubili ste lice Lucifera, sami sebe ubili ste i ubiti ste sve, ljudi niste. Mrtvi čekate ko sise na pizde, što zajebali ste, a doći ćemo po vas izdajice. I uz upitnike i uzvičnike, da Bog da pao na mesto mrtav i ubiti te. Ja, poludili ste, Boga mi ludi svi ste, teško se je naći, a još lakše je izgubiti se. Izgubiti sve u oka trena, ko si džentlmen, predlažem ti da zube stisneš. Ne misli da ništa ne može oduzeti sve, jer ću te uzeti sve. Stari Sijam, I love you, motherfucker, res stari moj, res, svaka ti čast. Svaka ti čast. Deva se še malo dotaknem tele aktualne teme, pred zadnji komad, mislim, za zadnji komad, za Koronco. Pred zadnji ali zadnji? Dva sta še, sebi sem rekel pred zadnji, glede korone, pa vseh teh scen, kako bi se ti preživljaš to karanteno? Kaj si bil doma, kva? Zdaj sem v bistvu začel nazaj delati, ta teden sem bil na šihtu. Drugač pa doma, ja, in mesec doma je fuck, ja, moj. To bi bilo biti zapret, tako budala, če budala kaj jaz, težko biti zapret model. Dobro, hvala Bogu, škaj, vzel sem si vrt model.
Vzel sem prav vrtičkar, sem poznal majke. Sijam vrtičkar, malo ja. solate, malo rotkvice, malo šargarepe. Veš kaj je šargarepa? Ne. Korenje, mrkva. Korenje, okej. To je drugače dobro tako za mindset, a ni tako, da Ja, greš malo na to je meni vrt, pa... zen, razumeš, vsaj imam tak en getaway, to priporočam vsakmu. Kaj če pa izpod posnel kar na vrtičko, stari? A da bi, ja. V bistvu to sploh ne Sploh ni slaba ostane, ideja. kučice, ko hotiš tam punkoracenih basnicov, da Ja. bi se kakšno roštilj pali. Vredno razmisleka. In pa zdaj v bistvu prav, kva grede delaš? Gradil sem že naredil, ograjo zdaj postavljam. To ograjo postavljam, naročil sem tak baldahin. Se prej sem slišal, da te je en klical, da smo v pogovor o žeblih, kako se je pogovarjal nekaj. Aj, to je bilo za ših nekaj. Za šiht, ja, sem mislil, da je za to, da je za vrtičke. Je, prvom fotra pozdravim basin, razumete, to je moj tak zen, to je tam meditacija to zdaj. Mogu bi to že zdavnje narediti smo delali. Pa treningi tako malo, treniranje in to. In kva, v bistvu treniraš, kaj z vlastno težo? Vlastno težo. Ja. A to imaš kaj tam v Šiški ali? Zdaj si te štange zapravo, vzel sem si nekaj ene uteži za doma, tako malo, in gledam, itak ven, ne vem, naredim, razumeš, par serij, zdaj itak počasno, ne upam, da folk Remurija kliče, ker šel trenirati. Ja, zdaj itak problem, kao, da se folk zbirajo. Ja, prav straki so jih oblepili, da ne možeš nekaj. Prav, korono bomo premagali, tako kot bo Sijan premagal naslednji bit. Coronavirus! Fif spust. Mislim, da je spet odsnov Gunsov. Je. Ajde, en čak je. Šta je bacio? Ajde. Ima eno slovensko marliče, a? Eno slovensko Ta boxe. je znana. Je. Nekaj ga malo odmrti. Je urbana frekvenca z nami s Sijem. Je. Još uvek dete 90, još uvek 99 problema, još uvek kurva nije jedan i jebeš ljubav, ne sebi bre veruj mi kako te jebao, kako te neće drug da izneveri, kako znaš da ti frendovi neće postat bedri, da ti džepovi sad odjednom su puni zelenih, u trešama leševi, svacama blesavim, te ja sam volio, ti su me sjebali, ne kažu prestani, niti jesani, laž je sve stari, prelesle ćeš nestati. I danas ne razumem kako još uvek umem da se zakunem u isto vreme dok lažem ko đubre. Kume, je ko da treba da me pljunem. Kume, ja nekad ko da treba da umrem, razumem. Jer nisam to što sam bio pred gudrem. Druže, ja ko da treba da uzem uže i oduzmem. Da se stvari ružne. Ide neki refren, ali ne mogu da se setim ružne. Gracias, je. Baby Grand Records. Ej, kako v bistvu ti sestavljaš, meni je bilo skozi pri tebi fascinantno tvoji refreni. A imaš prvo narejen part, pa poj refrena, začneš z refrenama, kako to pride tebi čisto spontano. Ker ti si tam malo rockerski vibe. To je ono, kar mi v bistvu, če mi ni enega malo tega melodičnega dela vmes, mi tako tudi rap, mislim, ne delam tazga repa, štekaš, mora biti nekaj, da bo izpolnilo nekaj, ki odnese ena melodija, pa spet vrne nazaj na rap, spet tvrdo, pa mekano, pa visoko, pa ovako, pa enako malo šizofrenično, razumeš, kaj teče, pa mora biti tega, ja. Hočem se spomniti enega refa, model Profa in bo jebala materka prijem v studiu, da skaj iz tega za rap, pa se moram spomniti. Ja. A je Profa online z nami? Profica, če si kle, da je stisan, ne vem, stisan neki Profa, no? Reči, ne me spomnim model, spomnim nas. Je bil zadnji refren, pred zadnjim komaj, ko smo delali, ko gre refren. Ne ve, kaj. Ampak v bistvu pišeš liriko na ritmiko refrena. Ja, obvezno. Ali kao delaš nekaj, pa kao po temu narediš, ali imaš prej nekak... Obvezno mora biti bit. Zdaj tako, ne vem, čist mi je, ne pišem nujno na ta bit, ki ga bom uporabil za komad. Ja. Najdem pač, ne vem, neko podobno. Včasih, ne vem, pišem na bit 88 BPM, 92, pa repam pa, ne vem, na 78, pa ne vem, na... Ja, pa ga itak prilagodiš, ne? Pač je nekako, ali izrežem ven, kaj nekaj, da se poklopi, da se služi to nekako izazov, to ni bilo, mislim, ni mi problem bo. Ja. Fakt, na vas je pa tega reprijam, Baby Grande. Baby Grande. Ja, glih imamo še 3 minute, da dajmo odpaliti enega, še zadnji komad, preden se poslovimo. Hvala vsem, ki ste gor, hvala Sijamu. Gremo na naslednji bit, odvali, da Sijam odvali še zadnjo 145. lajno, ki jo danes le zarepal. Je, ajde Fif, spust.
Kung Fu style fucking fighting. Długo mu brat na bratim, ko 919 marki. Mati da sad ti ja jebem ne mlati. Pa brati nisi svestan da trebaš prestat sa tim ponašanjem. Prestat sastavljat priče smaslane, jer ćeš tako kunem se kata desta batane. Znam te korake kojam bi prohodu sad da i prime nekoliko puta neću znati. A znam i ti varnice koje znam da ih isposle znaš ti. Evo pa im objasni par stvari, kako to da jak si kad to bacaš na papir, kad treba bacat vani. Jasni, plaki, jasni, ko si i šta si, da uopšte nisi naš tip čoveka. A neka, bate znaš mi, zato i u mraku i u 5 sati naletit na left, right, i uppercut po bradi. Uzmeš te malo? Ne si ti to usidra. Yeah. Zeo pa njega ga poznaš. Yeah. Gdje se zgubu cajta top? Povej mi Bog, gdje je Bog? Da nekam hatro, da nekam krastin laga, da nekam zjadro, da zakon ima problema s manom i jes imam problema s Značko. Da na gajbin imam hišne i da mi susedine vekaju kako mi svinje daju van lisice. Da nekam ubija toketa i nisam street cat, ni plavi koverta, mat neka pit tablete. Da se ne bombam, da kad vem da probam, a pa probam tih bitu, da kad druga hoće lobra. 17 leta bio sam klošar, zemam brende, a kje se oblika sam stopao kloca. Golem se valja overdozu od drog, brat, i non stop doma. Žabi je čale govoru da je life borba. Mogu sam krast, brat, mogu lagat, brat, i mogu pokat. I presežem na mat, da mi blok cajta joka. Celo noć dugu genka sam vase, kaj go jutarica, dobro jutro, pendel zviču, kad večeržem bucam bomba. I kad puta sam na glas, sam se sam nazaj poberu, pozabu na matim potra, na minus 5 od oka, pred moj. I bacaj za bit od drogu, i hodu da sam moj. Yeah! Ma man, za otroke zgodbice, a ne? Je, ti fantje so tudi norci, stari, sajko slav. Ker se nisem mogel spomniti, to mi je večno problem. Lej, a ško ti mi jaz rekel? Malo več tekstov, imamo mi prilike, imamo još prilike. Zadrž, res sem ti že povedal, dobrodošel si tukaj, vedno. hvala. Komaj čakam, da izdaš plato. Jaz in Fifc oba čakava na tvojo plato, tako kot verjetno še vsi ostali, ki gledajo. Sijam, hvala, ker si vzel čas. Tukaj bomo končali. Če imaš še karkoli za povedati. To je to, končamo za danes. Hvala vsem, ki gledate Urbano frekvenco, se pravim podcast, edini podcast v Sloveniji. Edini, ki dela rap, ima fucking hip-hop, tako ka more. Doni Nana vas ljubi, braćo moja, Tako da hvala je. tebi Rok, hvala tebi Fifc. Yeah. Hvala i vama ljudi što ste se povezali gore i nemoj Nemoj da bluzite, nemoj da bluzite. Nemoj srat. Je, to je to. Coronavirus! Ugasen. Čara, moj love.